Thank you. Awestin Sadio Musaga yebara munonga Ronald Batalinga ya RC5 Musa Bukante yebara munonga na timu yona yebara kuunga na musahana na minister Lieutenant Colonel Dr. Bright Rwamirama ahagari izuba kama yachikora mutani mukurisha yebara mwamuru kosa Kenneth kandi treasurer aba achirika na Rechi. Thank you. Wanashauri anaanza kweta kaya yize na anaanza kweta Ronald wa Batalinga ya kuka garuko yemerera abantu bakureba kwakira muri kigaga no muri mwizi yona yebare ubwo director wa Nkoreme Online TV ojireba ryaho Sumani alona tulinguzo mpyo atwirize sente ino chino sente za minister ira kwaje treasurer uwo buri tangire kujuguza yenda ngo dufite miliyoni 2 ndecweka ahunka temera kandi tuza kuzisitya tuta ati abacyara kumanya ngo no mucyara uwo kwate temera hano chairman ni kwate temera Nashemerwa munonga kwijaha bombe kaye kabiya kama Namba simile MP wanyu basimile Reverend na Jidikoni na Bishop abatiriwe mbera yo kugira ngo buryo mu kikanisa iki zo mu kanisa Bueno, tikwenda gamba bingi ibyagire nyuma kuka nejaha tuya na ntakubasa kuweza umuganda gwanyi na nibasa gweza muri kwisha uko mwana ogu kukunasani yagamba tukashomanishe kunkati cyo cyaneta na cyo cyo n'umwana winoburi ahubwo itwe imyaka yitu turiyo mwihangwe aba bari umukasheshe we no murumo gwitkurengo kwabashityayo umwana w'ubunyoko nambuge kamugamba ndiki icyora irinde no kushorora wale wao mwebembezi wazo byo kushorora wayata waruga uwaho icya kabiri irinde na pampa bano zakora ikintu kumuteka cyiki cy'abantu kubari wamera mahamta wano wakanyote kuka ukora kumanyi cya gukora mukorona wa Karhanga apana muronda tusime Karhanga Julius urukora kandi nakora so bweno mukoro ninyenda kubahabura kata ira mwana wanjye w'umuteso nawo tukashomana wono roya kunga ya atakazombe tunonga nashangano banywa amarumu gamanye kunkagire byantekanisa nywa magaraganye kagakwaza Yesu nyotindo kunywa marwa ati kureza ibyo kabye sasa nashangaba abashija musanzwe banywera cicece eki nambuza tuna cicece kuri we indware zizahagire basa kunywera cicece mu abantu musanzwe kandi kamwanyweriyo abonjiro kwatara mugenzi wawe utakweka kake kwatara kwa kusabwiyo achikwatati uja jasimuraho atangana twena marwa gaitu
tinka ganyu agamwenge mbere gatondo agitune bukanje atunoro mukazi hari akaru mukazi atine kenda mabega atekera amezi to mukazi nako itanatika meza atameza agagurukute ngo turukutumbe kandi ngo ko kwano nywe bukanje wahikaho umushonyi guri kigwa na gutenga tinzi akako kutenga tinzi icege ni kigana cyo kurebera wakwatira umuntu aho kakigara ikizu cyatahamwe now ecya kabiri imukumva n'umushembero mukanuso wanyu tubakusimura abantu kabatarwara icyo twikiriza ubwo cyo kutenga tinzi cyagira science wenye nangu mbagandire mubebembezi nyowati ndiya kisanja cya mukaga ngojumane undiyo mukurisi awi abanyika tukugera hadi bakwana baza kwara reverendo kuzirinja mwamuri y'abakristayo mwamutara muzamanya baza kumuhindura yo nayo mbeke kanisa abashangire muri yo mu kintu eki muzaye tere burro wa kidikoni akidikoni twaro wa bishop atatera handa reka tubanze tugeki kwa kwari ya kidikoni baza kumutwara ubusaba dikono kuraje abakristaya bino mutuma kwa rukundo kura irrigation muzuwa bishop kwa kwari chia paso no kwa kwa fazi akuzire nyonda jiruwa bishop kugira kubataka twara fazi bamwose sako kabwanyo bija bamutwara awire emyaka 5 aha kurarize je tokugai kwa kwari ero C1 tokindo hata kureba kusebera tukure biri uburyo gutire kureba mjimye guturwa sheje ebambe Yesu konkano reba nokuma nureba ngweke itoye urukugiza mutaka biri kuribi nabone kanje tumuramukurira ngo umukari henda akaka ako mu rogo kwa guida bana okanyoni ndebaki songa hi songwene ba MPs mwahirwa mukabuno umwana ngogu urukurra kanji garike murukugira ki urukurra hati rwambara mu ino mugisha kwa mani kutakarebekaga ba MPs bashatubona bumwine nabana barunyumurongo andiko ni kugendo uze hatwire ubumkago ubacyacho Uganda na Catholic biro urukwenda kwena ganwa rukwenda gabo kwite kitwe twende tungu kuza kugambira ibi kwambe so nawe ejo nanyera kuba haburi nibye bituru muno gwebembezi murarundane sente zarugaha bamwine prezida yazibikaje tami yokutaha yaneza muza kukindura kachiko muhinduro wengi sente zanyi kazi bikireje nwenda kukindura ki gushiro mukazi akuzarira umwana umwana urwamiramo undiro nibyanyuma undiro nutsime undiro nakidiko n'umukazi ngogo numbiga ubera musimu Rubano rondachi hatko kumbiga nobo wakora rose hatko abinga kama wangu amemono ja kuti kuombe chero ikindi cya kabiri ukufera kugira family no yendachi itwo mitwe Kenya ikinyakore ko mukazi yakuzarira abana barugi yaje teka yangiraje bajya ngumukaza kwizana ikibazo cye umwebembezi yawe arije go President akuziri anyakuziriki rureba abantu bari muri za urukoso bono mazima President Museveni noza kumwitsingo rurita kabubu wayini niba Yesu hanga kwati abajunguru batuzoga muronga cyo kwasa kwati sente bakazeza ngoko cyahitse hati nyomba gahambire ngezere na President nakora nawo imyaka 2 amagara ganye gusigaza ubona gataho umusuko hati muri kuza hewe ba president bandi batahamu
abaimbi babagambira baragira delegation ba president abantu batahamu n'abazungu nubahi gonga Museveni yatahamu buriyo mwana nanda kuri yana agamba nuko kunaga ibintu bizanzurura bona bagira bati atiza abantu amahanga aga nana line movement amahanga ga nana line movement n'amahanga gensi yona agatakwenda kuvugwa abakirumani biruga bibuta bugwa kukozesubwa ibigo atarukwenda amahanga gona igana abiri na mushanzu gashitama gamuhogwa chairman tamunewa 2027 na mushanzu ore na mageze cyo tukuri arama hanga gajise G77 na chain agana mahanga gakujya mu kufubuza tugire ubugabi bwo kufubura bareke kutunyika bizire bamubwo kwa chairman kamure wari yari 2027 atabaheru umujya kudire cyo kumureba kwa president abo doteke dire cyo kumureba hati nkizwe abarwampara abisingiro twenda mukwenda amashanyarazi go mwana yanagamba mukwenda amezi roza kungambira urukoso manyo woru kubanza turukwenda ngo afumuntu ina magezi wa muti wano mbanza no mushabira ngo akiri ahita kwiburi atiwo bebonwa parliament yabarakanza tija kureta hadiya ayareta rwamana mayiri zo babayombeka twaza kutaho muganda twaza kombeka kugimuti kwera cyawo niza kureta ndi noza kutorotoro wa muhando tubuta rukumanya wakuraganiza tuwo sobenu koza kushabengera amashita aberunogakireho naye namumbagambe ubwebembezi nukubura kugenda numuhereze sime iby'uburengwa iby'edini iby'enki iby'enganda ruhanga kahanga umuntu nyamwazi icyo mbe nicyarege ng'abantu bitwa n'urukiko rwa Wankashamunani n'abanyandima bari aha edini iberagira ibyo mbakristu no mbakristayo umutano guringaye umutano iberagira iva kugama ngo utarigira cyo kubanza nikiya mu bigano agiye wabiganga cyo kubanza ruhango ujya kabiri jakasha ukunde mugezo nkukoje utariba utarishamba nibiye bishati gorwe wagendera aha musinge gweberagira ibikume byarahanga rojya mutokuzo mwigo weri basebona banyabu ubwemezi ubwo cya kabiri ni kanisa n'amaramuzo hati itwe government ya Rwanda hata ningama kaminisa kandi kamurano wanyu kandi ko mukurusina yungenyo miyobore bizi kanisa maramizaga itwe government yitu twari bakapatana ngambira kanisa igi arwe kanisa iri ahatari shome ibambe Yesu ahariye kanisa ntwariki ahariye kiliziya ntwariki ahayo muziki ntwariki aha ize kanisa zahangire nozo honoro ndico berunirije yoni mbagambira ngo koyo sira yoni bimanyi twena tukoshomo kugushenga mbuga na haru twabana bakoje utatakari chiko utashomire para high school no butine miti that was the line dare ekedi shunisho birunyi bakasomera onde yitu nariyo ungarikari riburu
kunka amashomero agandegegesa imico ni rais ni Nyamitanga ni Kibuli tukwa sungwe ni to government yitu tubareba kupatanasa kandi ba Pentecost tubahereza freedom bokuba nabo hine kiba kuyamba mwago kusiba abantu bagwise bye mukuri bebyo nebyo basibana bagera ki bashabara so mwe tujya kwemeke abo kuba okutumusinge gwe kanisa yoka gongana umusinge gw'abana banyu abahanze kanyo nyangumbagambe abampikire cyo cyamana kundo tanondondera karuru nanyirija kakurondera ati ubwo musinge wo gukunda gw'abana banyu utakakire biraguneka kanisa abana banyu so namwe rwarohereza icyo rukwiriza yotani mbagama tukukwiriza sente nazi kanisa yesazindero zihamu zerezekerezia yesazindero zerezo muzikiti Muhammad Azri Nishino jangu tuile sente kukira zabani nano jangu government ya jangu minister noza kigaga to akasento yenda ni sente zanyiza uonka ekinde cyo rukabukamo tari kufera okuyamba abantu kama nakuyamba okuyamba bana kama nakusumura ukorre mfuzi kama nakusumura bene basebona banyawo aida yebe nagambe takatani kiri fundraising yanyu iki kandi bagambire nka minister ngutwine program yitu yo kwiha abantu nguru Goriyo mworo turugombe kwikanise Goriyo mworo tukurete nteje ngo bagitunda kano obworo nikibi Kanti garichemo obworo nikibi ahubwo kuba ruhanga kapanga yakwe mukono yakweza magezi yakwa ubwenye bukuteke biryo munsi okura kwinga uyinitaka ukarara nekibi ukurgaha abandi ndabashuma ngazo mukarasi yokaza kusiba hariya notera zara icyo nekibi so when government yitu ubuturwa mu cyakaro kumurwenda kinana na mukaga obuceka shanjo nakamu bakabari yabo ubuje kabiri na mwenda bari mu kibaro cy'isente kuka stade erigireho 12 no yereka ngo bujeka akaga na kamwe bari mu kibaro cy'isente hati ubuje shatu na mwenda bakiyi waheru atkuretse sente za parish aha parish kozire sako zukore ngo mutwaro urumuruka biniho sako twataho sente buri mwaka miliyoni 10 mu myaka 5 naba miliyoni 500 kandi zibazazi ngo nikimanisa ko umuruka mu myaka 5 abantu barukanka families runani baba batunyira hasente mwajetenyeza eze sente ne sente zani government zibahiri tekuza kutubabana kungati zo muntu neza sako oyinemwe mugabo no kitayo zigara ukora magoba nezani mawurra so utakaura mu government zibahiri tunyo kanza kuzinyaka hapana wanyage cyaro cyawe batekwa kuzukoreto zishashure mwanje tegereza esentezo zire sako yani tukwenda kuzibani kokasa kwenyu memba wile kukuza sente ukazigarira hivi kandi yokweza sente umuntu wanu wa muhamiliyoni emwe wa emitwaro 9 ukazigazabira umanya kutwa kwa utufutanasi au kane sente zaki za sakwenyu kwene muntu ina magezi
government kejo no jizanda ile sente ya stoko pia runaza kuzana za kwa jina ni bagambira kurubanyi kusokora kalizi wor kubanja wor toko ena mwajiri kwenu kugende na yero so finally kandi ibna ndi suru Uganda indiba mwine byukura yaban mwina mumbaye istame nan mwina muzende why banyuma mubabure honor which way do I go kuzenyana mwenda uraheze kutoa ukuzenyana hapana atejo rupanda ruwaring abo kwali nza kubareki baro kuzenyana baye milioni ngire mwako yindi kwenda gukora pandora grade nyane harwe kucyayeyo yechi atejo ne gurazinga ikunu yawani mwisi uko tugambire ugambe bei ya mukataro takaga byo kupaza miliyoni 2.3 okay ashikire yamurauri rorgamo muri minister wa matungo minister wa state for agriculture animal industry and fisheries na matungo when reserve price yayo kwa hectare milioni 2 beja kuja kombe kaye yekabiya kugabo yenda kushaba abacyara yeme kandi mucyaro imki kokwe kibo yemerra bona kandi berage kibo ikiba cyo kwate kibo kironje kikurunda na miliyoni 2 reserve price. Aha. Okay. Hati taka tandikire kunyuguza enteji. Enekiza tandikire kunyuguza yenda mu dufite miliyoni 2 ndecweka ahunka temere. Kandi tuza kuzisitya tuta. Hati abacyara kumanya uno mucyaro uwo kwate kitemera hano chairman ino kwate kitemera Temere pango iri kuza miliyoni 2 ndecweka reserve price. Kanza zitachire nyoni za tiku ya kukuza ati mwizoga chikuni kazuza ati mwizoga chikuni ati abacyara mwina muza kutoba chairman abashinja muza kutaha nija kubara muteba kurustayo n'abantu bamwiza nija kubara mutya no kubahagira no kuramutya kwanye no kwijo katahi senti adutire yakesho kuraba kwaye kwenda kuraba cyara n'abashinja barakize senti hano ya twaza kuramusa minister ukago mukorogori izoba nyene muza kwinjiriza mbo mukazi nza kugenda n'abakazi abo mukorogongo right kwenda miliyoni 2 ndecek aha ameya owakabura town council Mohamed Daudi wazira ukaye bari kwisha yakushamu kama wajemere kandi zikora musa minister bebari mnonga general manager wa Mwisako Tambura Mpora Mpora sasa ni abatera twari 15 wala nebo thank you MP ya thank you nebo Julius Minister amashomeraga kurantinzire Minister amashomeraga kurantinzire
congratulations icyo wishobora gukoresha icyo mutwarebera ikijyana nakura musamuka mu banjye thank you mwete bihanyije kandi gufungura C5 kasana ya musamuka wote kuruga yuko bakora mwana wanje para musamuka yabera munonga omami Robert Chambata atiba thank you Robert kamubukiye giteho Mwebale mwichima head of later wamutahi Ty Jackson thank you Mwebale our head of later Mwezi achituko nwe Mwebale mnonga Mwebale Bruce Jackson thank you Awesti nisadiye muswaga Mwebale mnonga Ronald Matalinga ya LC5 Luisa Bukaunte Mwebale mnonga na timu yona Mwebale kukunga na kula musahana na minister Lieutenant Colonel Dr. Bright Rwamirama ahagari isoba kama yachikora mutani mukurisha yabara mambo pesa Kenneth kandi treasurer aba achikiko na Rechi thank you yabara mambo Cadet retired teacher thank you Shemere gutera mushorongo kwambana munonga twakira mucyo nyuta gukora mu kigaga ikino cyo mukano twese minister Kinjagari wataraha n'ishamani we can't take it for granted ladies and gentlemen Ushoto wende asande chamani haina wasare abakari abakazi bakuna minister Karori kazaya natcho atukuye mwana muto atuwe kubona turagumbana bani muto atukuye muto This is serious Bora wachaya bora karukumu pango Abachaya bakufunge bora karukumu pango Akshara wakubiti kama shisha Wakamutaka chete jirize Ekiro abashisha katika mwana minti Shangara tuwakuna chiwa manisanda washamu Shisha kurunjara sira kunduka Sinjiro nasi atidira hamapa Amara kwa kagar kwa mkuboro Ya tukwesti sisa ina mura kura mchaka
Thank you. Okay. Thank you, DJ. Ati shaba abakebezi zitaza abashaija ati mbareza abashaija bari neza bacyana baza kupereze bigazo takazi gamba bandikira kaba Sumbwe nati enyana nyona nyugura miliyoni 2 n'iceka Ibinecheka murundi kumwe Ibinecheka murundi ebiri azori kugenda manyatakatina nabaza kujumwaga takatina minister yija akumugoro gwitu bari kugenda nabaza kugambeze yes Kando takagambo tazine nza kukwatira obozine akawe minister zazine style yanje neni wao na kutozine ni kwatira yukanozire Uste wano zumanya milioni 2 n'iceka Asa kuntwera tujitunguri yes milioni 2 n'iceka murundi kandi ndeba honorable Julius Arena akora umushaho timwe cyo gutekateka yamutore mitwari 10 milioni 2 n'imitwaro kaga aha milioni 2 n'imitwaro ndeba honorable Nathan Arena akora umushaho timwe cy'itekateko mitwari 5 kaga na 5 milioni 2 n'imitwaro kaga na 5 Chirincho koro mushaho bashamu twera minister bashamu gusa aha Izo bantwera muzireta aha spitera omwami Robert Yombata wawa nimanye gwa watira ndemere ona nebo Nathan yayongeraho 10 milioni 2 n'itwaro shanje bari 2 n'imitwaro yes habura muke mitwaro 30 bashamu bari 2 n'imitwaro shanje meya wakabarta unekanso omwami Daudi wazirauka nimanyangwa ine kigambo Yebari nawe yonjiro kaga na mkaga kwa top aha milioni 2 mitwaro shanje no mukaga shanje na mkaga aha bari 2 hariyo head teacher wa Mwizi Secondary School Omame Stewart timwe kigambe cyayi nawo yakutera umutwara Shanju na mushanje pie wa honorable Julius omwami aliyaha yakutera umutwara Shanju na mwenda oguni political assistant kana tuyambire munonga aba honorable Julius niwe watari mitwara byo Robert Kabirwachi zaba kinana na gumwe oguni Robert Kabirwachi aha omwami tukumisirize Nazarius oguna byama ni kansara wegomboreji na byama nari ni kansara wegombore ya Mwizi yakutera mitwara 2 honorable minister Shanju na zingahi zaba kinana n'eshatu aha bajyaga nakire ko kubajura no kubareba aha mukwakira minister titwine akira kandi umutwaro guryawo bakutera ingaro Mukanywa ni intangara no manya kuko muri ya mikoro kenji aha ero situ ya tomutwaro zabe mutwaro kinana 5 emutwaro kinana 5 muri ya tomutana kinana 5 ne 15 aha ogundu mothers union leader ahabwa akidiko na regi ya tomutwaro kinana na mkaga aha ogundu treasurer ubusaba diko nobu ya tomutwaro kinana na
na munana oguno mbuzi owaryamiyonga aburisa yateye kitano omutwaro omwahoro burisa waha yagutoha chapuri no wa secondary school ya tomutwaro ati yabenga abo mutora bara bare sente bino ni mutwaro cyenda ni barra barira tusta miliyoni 2 mitwaro 50 mbwenu bara aza mugumiza bara cya miliyoni 3 bana babaraka tugumiza mu speed tukongeraho ona shona anaza kweta kayayize anaza kweta Ronald wabatalinga ya kuka garuko yemera abantu bakureba kwakira muri kigaga no muri mwizi yona yebare ogo director wa Koreme Line TV ojireba ryaho Sumani alona tulinguza mpyo atwirize sente hino chino sente za minister era kwanje treasurer owo buri sobu omwami tulyakira retired head teacher lyayemerera mukama wanje gwe mukwasiwe sente zo buri sobu oyo bakora mushaho yacire minister nomane wawa koze cyangu kunga mweno minister takwemera ukabura kumwakira no kumukora mushaho no kumukora mu ngaro nanaza kuja ngo watu mitware ibiri yakwa mitware ibiri honorable minister yebere mu mituliyakira Godfrey kandi umukazi wawe yatwirize sente thank you tizikakira miliyoni 3 bashamwe no chita no chibiro tachitina minister gwe witu wahi murirano witu necho 12 ora chireta arozinga tuachireba echo omwame 15 omwame Thomas vashamani wasere 15 omwame Thomas bakutera mu ngaro yebale haro mutwaro haranyuma aho mwana wanje yazi ziturengeze baramweto hari omwame Safari thank you bara speed mushabo tuna miliyoni 3 amara yonka emitwaro mushanje emitwaro kamushanje yonka general manager wagumuri kubara sente imbuka kwa jure minister nubwo uri kubara sente umwamaroni wantegerize niwe general manager wa Mwisako. It's a very big circle branches mukaga Nigeria mutawunu barra emitwaro 3 emitwaro 3 ziri haho wa general manager wa Mwisako inanechweka uri mushaho kone hedicha wa Kigaga kandi uchairman organize komite mukoro gwata umutwaro abaresha tunechweka basha imwe basha noreba abarukita misaho mejo abantu bakuremera ati bakuto mukidare cy'iminisitiri rukita mu nabaye bizi abantu baremera kwene zariyo kwihe mitwaro 2 ati gatete ya kiraje nogireba guyache habura umutwaro ya gureta atabure ebene nazime imitwaro ebene nasi ebene check to pasta mu mudete kejo tine sente chikabas yeba nawo mishabo kureba bubi nabwo nako guyache habura yaza kumva 15 habura zinga Evans habura mitwaro 2 nawe yataye chitano habura zinga gumunechwe kurya ayo bari munonga biri barakweta abati akili abati yabari munongo mutwaro thank you chama no siwano mama Julius mutwaro zobuzi tayikazi kabaki turarevisa baturashoroza miliyoni 3 ati enimi ejana najura miliyoni 2 nekichweka bantwera twaro 5 ne 15 yaba miliyoni 3 ne 15
miliyoni 3 hamwe n'ingumi 5. Aha twazo mu reserve price bacabara zayangire ati abasheja abakazi batuza ndazinga baro anana ku abasheja bahereza miliyoni 8 abacane zabo zabanyingi zarenze sereza abacane basa kuturetera mani arande umushoro ngo guri muhangwa aha aha twenda kushozente rero aha izaba ziracara nazo zaboneka sente eziriho omukashi miliyoni 3 twaro 5 8 kanana na rwenda yes kwebe na rwenda nitereza kati siya miliyoni 1 Leto akita. Change ne 5 kanana na rwenda ati aburaho mitwaro 2 5 10 na 10 kisha miliyoni 5 nena 10 abishe mu minister takabasa kugurente iri musa za rwe za runana 9 na zinga 2 ati eziniza kuzijuza zari ziriya enyana najugura miliyoni 5 kandi nyana najiba Ona cyo mwachurira minister enyana yajugura miliyoni 5 kandi yagarika yajimpereza muterengaro zamane za Kigaga ati mbere nyanete ryaha netaga senda hu byahika nayo yajimbana naza kujuguza aha mbere tungumanyo honorable Julius uko twaza gukora cyaha naona mbone tingumanyo twaza gukora taha nawe tindesa Julius katiho ataha twaza kutandikira kandi enyana yagarukahi katari
ati ntakargira nyinda umuntu uri kubasa kumpesa hino uri kubasa kugamba hante ninga amutaje kudondoro tujaje ataruru kuta miliyoni 2 tware mu hino zine so mutiyamba hante mugiheho ronda mutu best gods asitwarire minister ati nyenda ba MP bagure mbuzizi kandi ubona kuruta kwenda kugura ntwere abanje takuntwera ariye kare ntwaro nkaga umuntu kumwe ntwaro nkaga imirundi 2 ntwaro nkaga imirundi 3 muterera umungaro zamani we bare minister atembuzi nyone zakora fundraising nyenda kutsiga akidikoni atineja akahereza usawa dikoni ya ajempango ya mushere yero kurataho yero brand ya muterera umungaro minister zamani we bare minister kandi twagenda nibanja ryona sente zona zuru ya machura kumwongere ngaro zamani we bare minister aina kagambo ke kisinjiro yanaronda karuru ninguma nimbashura we bare mazima kushura abanyisinjiro kandi okashura n'abanyakigaga kandi on record honorable minister niwe minister wo kubanza kuri bato muri kigaga rero mu ngaro zamani we bare munonga uranga kuhereza umugisha amina ikishongoro cha minister ari kuza kushitama ntwaro nkaga yakire ntwaro nkaga we bari munonga mwebare kandi abantu mwagira ubucurera kandi honorable minister abo kugira ngo nitukunda movement nore hana kateba kuwashitama mukaniyero na decoration yo mission yero movement hoye Museveni hoye Wamera mahonarebo hoye wenu naza kushita matiku ya gapagamba onka nanye nangumba habure abakristayo kabatakabajya kumara numumbeka buri stage mikoreje ikanse katwara umuyaga mwashasha hati kwenda mugati mukore ikintu standard tugariki tugaricyo kuri mwejo ko tinaki omwina hati rebranda nimbashaba mwimuke ekizimbe na material eshikire etafungwire aho kirakome tusime na nyeta tusime nwari nyeta umarire kanise gikanija kwana kanisa tusime yuti dukore kintu nkakireka hafu buri emu rebranda ogunargo n'umwana wanje nargo witumasha yuti dukore kintu nkakireka nkai hafu we Yego babari nija kwija ikaniseji nyenda kure twakishakara katira dance webare kama bapero mukisha DJ pardon sime bagenzi bawo ni manyati bejja munonga kunkan twija kwija umariye kanisa yawe twija kukemukono abo kugishemerire engaro zamani zahabu ningumani mbashura webare minister thank you ikirabana bishomero mwareba uruji rwo gushoma karugamo k'abaminista so abana bishomera baryaha itecare nogaruka ninguma nimbashura nagaruka akira abantu yambaye ibitoke biba bitwara amamodoka ya ndetse
rya nyama abasigaza b'inamani kuyambara ibitoke ibyakuzibwe za modoka yanazanye Minisita Kashoma bitabo ndakusanisuga Ikurisi Masters PhD Akashoma dore ko muzi muri Isingiro nose tugafuna mugisha Ayogakira amakanisa bikira amerama Amatereziya agombekire ubuzima Imisigiti nayo icyacombekire Burayite kwameramo amagare Ice yahikire hare n'ingahurire n'ihecho uruke kandi enkumi mpomutwaro mazi mpomutwaro babale mnono mumpera kumira arabihuza so kambanze twiheme mbuzi obet God's first Umukiro urabutsimbe mumpere ndisha warije gusira umumbuzo wo mumonte umpe mesente umpe sente wabale 11 embuzi byarwami gonge bihanga bamba 11 15 wanji 12 kere kutu kumwana kashanje choncha ramanye bihimba no mushubuzi 16 ya isazinga za twazo bwine zahi haza zo buzale zirimo no buzale kumwana kashanje yare emitware ebiri choncho ragamba ki ebiri na 10 uko no mushubuzi webihimba arabimanya ebiri na 10 murundi gumwe ndamanya ebiri na 10 shanara shomenseza mwizi kumwamupatana ebiri arabimanya ebiri necheko urenda kushaka kunyenya mu kichoncho yayereza kandi niwe yandi mu katare next kurase condition rende kintu isha utindendeje kambanze ngure aha ibinyeho umutwaro gwa Uganda umene cheka very good 15 murundi gumwe nerinyobwa 10 kakaga murundi gumwe umwana kakaga kabiri leta kubochi bwefuzi yarugabarahe mukumuzi mukorere empango imwe nakachekache aha mumpesete Sharon